बालटाइन तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि बिजाथि जलेन दैमारी बिथाङा दिनै थिसनथाइ बिलाइखौ गथायबाय। इउपिपिएल बिजेपि एसडिपि आरो जिएसपि जथाइ सोरखारजों सायख'जानाय तामुलपुर उफ्रा बिसायख'थिनि बिजाथि जलेन दैमारीया थिसनथाइ बिलाइखौ बाक्सा मसलपुरनि जिल्ला बेंगिरि मावख'आव गथायबाय। बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे आसामनि आथिखालनि मन्त्रि रन्जित कुमार दास बिथांमोना जयै बिजाथि जलेन दैमारीनि थिसनथाइ बिलाइखौ गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लाना रन्जित कुमार दासआ फोरमायोदि हाग्रामा महिलारिया लिंहरि हाबा जाफैनायसो। हाबायावथ' रावखौबो होखारनो हाया आरो बिथांनि बुंनायाव जेबो सैथोथि गैया। बिथाङाव जेबो इसु गैया, इसुहीन होननानै बिथाङा फोरमायो। गसाइगाव समष्टि आरो तामुलपुर समष्टियाव इउपिपिएलनि बिजाथि लोगोसे बिजेपि एसडिपि आरो जिएसपिजोंबो मदद होजानाय तामुलपुराव जलेन दैमारी आरो गसाइगाव जिरुन बसुमतारी सानैबो नमिनेसन फाइल खालामदों आरो दिनै बेवहाय मसलपुराव बिजेपिनि बारग' आफादगिरि आसामनि रन्जित दास बिथाङा जोंजों दङ, आथिखालनि मिनिस्टार, आरो गसाइगावआव जि आसामनि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट भबेश कलिता बिथाङा बाहागो लाहैदों आरो मोनसे मोजां थासारियाव नमिनेसन होनाय जाबाय आरो नैबे बिसायख'थियाव गोबां भटआव जोंनि सानैबो बिजाथिया देरहागोन बेयो रोखा जाबाय। मानोना दायो जोंनि थासारिया जोबोद सोलायदों। मोनसे समनि जि हिंसायारि थासारि बियो जोबनानै फैदों, जाख्ल'नायनि थासारिया जोबनानै फैदों, मोजां मोनसे थासारियाव जों बयबो फैनो हादों। बेनिखायनो जोंखौ बयबो मदद होनो दिनै आवगायबोदों आरो आं मिजिंथियो गोबां भटनि मोनसे माबाजों गोबां भट मोनसे मोननायजों जोंनि बिजाथिया देरहागोन। बे बिथांनिसो बाथ्रा, टिकेट होनाय होयिया बे जोंनि पार्टिनिसो डिसिसन। आंथ' हारसिंनो जेबो डिसिसन लानो हाया। जोङो मोनसे हाइ पावार कमिटि दानानै होदों जेराव जोंनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा चेयारमेनमोन आरो जोंनि माखासे एमएलएफोर दङ। दा बेयाव डिसिसन जादों जेखौ जायनो होनांगौ बिनोनो टिकेट होदों। दा बेवहाय आं पार्टिनि आफादगिरि हिसाबै आं हारसिंनो डिसिसन लानायनि जेबो गोहो गैया। मानोना जोंनि दला जाबाय डेम'क्रेटिक मोनसे दल। मध्य बिजेपिनि प्रेसिडेन्टआ मैया स्पष्ट खालामनानै होबाय, गोबां मन्थ्रिफ्रा स्पष्ट खालामनानै होबाय जे बेवहाय जेबो लोब्बा गैया। हाग्रामा महिलारि बिथाङासो गावनि थाखाय, गावनि लाभालाभनि थाखाय बे खोथाफोरखौ बुंबाय थादों। আশাবাদী কাৰণ কিয় অসমৰ ৰাইজৰ হৃদয়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, অসম গণ পৰিষদৰ ইউপিপিএল দল ৰাইজৰ অন্তৰত আছে, হৃদয়ত আছে। আৰু আমি নিৰলসভাৱে ৰাইজক সেৱা কৰি আহিছোঁ। এই 5টা সমষ্টিৰ ৰাইজক আগন্তুক দিনত আমি মিত্ৰজোঁটে সেৱা কৰাৰ আমাৰ দুৰ্বাৰ ইচ্ছা আছে আৰু নিশ্চয় সেই সেৱা কৰাৰ সুযোগটো আমাৰ তামোলপুৰবাসী ৰাইজে আমাক দিব। এইবিলাক নাই হেনো উৎখাতবিলাক। উৎখাতটো আগতে অসমৰ ৰাইজে কৰিছে, নতুনকৈ উৎখাত হ'ব লাগেতো একো নাই। কাৰণ কিয় এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বিভ্ৰান্ত দি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমত বিভিন্ন কথা কৈ আছে, কিন্তু ৰাইজে কি কৈ আছে? ৰাইজে, অসমৰ ৰাইজে যিহেতু আমাৰ লগত আছে, বিটিআৰৰ ৰাইজ আমাৰ লগত আছে, গতিকে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা ইউপিপিএল বা অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীকে দিব। যিহেতু এইবাৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী নাই, গতিকে অসম গণ পৰিষদৰ আমাক সমৰ্থন জনাব। ইতিমধ্যে আমাৰ 3গৰাকী সভাপতি, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা, আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি নতুন বৰা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ইউপিপিএলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়া যুটীয়া সংবাদমেল পাতি পেলাই কালি অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে, 5টা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে। মই আশা ৰাখিছোঁ আশীৰ্বাদ তেওঁলোকে আগন্তুক দিনত নিশ্চিত ৰূপত দিব। এতিয়ালৈ যি ধৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ, ৰাইজক সেৱা কৰি আছোঁ, গতিকে আগন্তুক দিনত সেই 5টা সমষ্টিটো ৰাইজক আমি সেৱা কৰিব লাগিব। সেইটো হিচাপে মই দেখিছোঁ নিশ্চিত। কোনো কথা নাই, কাৰণ কিয় তেখেতে আগতে বিপিএফ কৰিছিলে, তাৰপিছত বিজেপি কৰিলে। এইবাৰ যিহেতু এই চিটটো যিহেতু নিশ্চিত ৰূপত যিহেতু ইউপিপিএলৰ এজন বিধায়ক সৰ্বগামী হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বাই ইলেকশ্যন হৈছে, স্বাভাৱিকতে এই চিটটো দিব লাগিব, ইউপিপিএলক চিটটো দিব লাগিব। যিটো এটা ধৰ্ম আমি পালন কৰি আছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা নাই। টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কেতিয়া হ'লহেঁতেন? যদি বিজেপিৰ কোনোবা যদি প্ৰাৰ্থী থাকিলেহেঁতেন। গতিকে সেইকাৰণে ইমানে মুছাই ডাঙৰীয়াক মই বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ, তেখেতে যাতে মনোনয়ন পত্ৰ যাতে পৰিহাৰ কৰে, পৰিহাৰ কৰি পেলাই যাতে দলৰ লগতে থাকে। কাৰণ কিয় আমি বিজেপিয়ে বঞ্চিত কৰা নাই। যিটো বিধায়কগৰাকী আছিল ইউপিপিএলৰ, স্বাভাৱিকতে এই চিটটো ইউপিপিএলত যাব। মই মোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে কি কয় মই সেইটোহে জানো, মোৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে কি কয় সেইটো জানো। ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে যোৱাকালি ঘোষণা কৰিছে, আমাৰ মিত্ৰতা আছে
অসম গণ পৰিষদৰ লগত আৰু UPPL দলৰ লগত গতিকে অকলে যদি কোনোবাই যদি কিবা কথা কৈ থাকে এতিয়া কোনোবাই এতিয়া বিয়া এখনত গ'লে নামাতা বিয়া এখনত গ'লে এতিয়া মানুহজনক এতিয়া মানে খাব নিদিব নেকি হয় নে নহয় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে নামাতা বিয়া এখনত যদি কোনোবাই যদি আহি পেলাই যদি কিবা এটা কয় আমিতো উলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ একো নাই উদ্দেশ্যহীন ইছ্যুহীন একো নাই মোৰ কাৰণেতো একো ইছ্যুৱে নহয় এইটো কিবা বিপদৰ পৰা বাচাৰ বাবে কৈ আছে নেকি নাজানো সেইটো মই নাজানো তেখেতে জানিব কাৰণ তেখেতৰ কথা সেইটো এতিয়া আমি দল কৰিছোঁ দলখন সন্মুখত ৰাখিছোঁ এই দলক প্ৰতাৰণা কৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে যদি কয় ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে যদি কিবা এটা নিৰ্দেশনা দিয়ে আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত BJP, UPPL, GSP आरो AJPनि सासे बिजाथि हिसाबै 52 नं तामुलपुर समस्तिनि बिजाथि हिसाबै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों गोसोआव जोबोर खुसि मोन्दों जोंहा BJP, UPPL, GSP आरो AJP मोनब्रै राजखान्थि हान्जाजों जों बिजाथि होबाय आरो दा बिजाथि होनायनि उनाव दिनै इमानुएल मुसाहारि बिथाङाबो बिजाथि होदों बिथाङा माबायदि बिजाथि होदों हयथ' जों कागजखौ नुवाखै किन्तु बिथाङा बिजाथि होदों BJPनियाव थानानैबो बिथाङा बिजाथि होदों किन्तु BJPआ मोनसे नेमखान्थिजों सोलिग्रा मोनसे राजखान्थि हान्जा भारतनि मोनसे देरसिन राजखान्थि हान्जा दा बिथांमोना मोनसे सिस्टेम थायो जे गावनि राजखान्थि हान्जानि जुदि आयेन नियम खान्थि मानियाब्ला हयथ' बिथांमोना नेसेसारि एक्सन हयथ' लागोन बा लानो हागौ दा बेखायनो बिथांनि सायाव हयथ' BJP दोलोनिफ्राय गुबुन माबा मोनसे साननो हागोन किन्तु BJPनि दिनैहाय जोङो नमिनेसन फाइल खालामनायाव जोंनि मानगोनां मन्त्रि रन्जित दास बिथाङा जोंजों दंफायो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा दङ दा बे हिसाबै जों BJP, UPPL, GSP आरो AJPआ दिनै जथायै नमिनेसन फाइल खालामो जेरावनाखि दा तामुलपुर समस्तियाव माने गोरा नोंथां बादि गोहोगोरा जेनेबा गणेश कछारि दं इमानुएल मुसाहारि दं बे नोंथाङा दं दा बे बेलायाव नोंथाङा बे सानैनि गेजेरनिफ्राय माने देरहागोन होननानै नोंथाङा मा आसाबादि आङो जोंहा मानगोनां इमानुएल मुसाहारि बिथां दङ बारग' MLA आरो बारग' EM गणेश कछारि बिथां दङ दा बिथांमोना गोहोगोरा मोनब्ला थांनाय समफोराव हयथ' बिथांमोना दिनैसिमबो खुंथायावनो थाबाय थागौमोन दा बेखायनो दिनै UPPL, BJP, AJP, GSPनि हेंथायै गोख्रोङै नांनो हाग्रा बिजाथि दङ होनना आं सानाखै आरो बिथांमोना गोख्रों नङा रायजो राजायासो गोख्रों दिनै तामुलपुरनि रायजो राजाया गोख्रों आरो बेखायनो गोख्रों रायजो राजाफोरजों UPPLआ दङ BJPआ दङ GSPआ दङ आरो AJPआ दङ आङो 1 लाखनिबो बारा भट मोननानै देरहागोन 100%। नोंथाङा तामुलपुरबासिनो मा मेसेज होनो लुबैयो आं तामुलपुरबासिनो दिनै मोनसे मेसेज होनो लुबैयो दिनै नमिनेसन साबमिट खालामखांनायनि उनाव जे तामुलपुरखौ गंसे आदर्श जिल्ला हिसाबै जों दानो थांगासिनो दङ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आरो UPPLनि दैदेननायाव